message away ke Jikany community please mi jin diet ka shelang wala jin diet ka gajak wala jin diet ka aba Jikany goro bugwich goro bu we gur bi liech ko kon trauma ta re dwaran che betok mu kan chi koro dar ya ka kon koro dar I don't know metera mo dong mo gwich kone maybe kon ko ban rescue in the situation that we are in wale ken kon koro kon Jikany bu koro da rescue wala tangude la gay ngame cha wa chara ja man la de point method it's not a big point kamichi chara lo chro palpin ko gweje bo a point mo gwa gaje mangoro balat ala re do aran kon chuch mane kon kana gwana kon te te reching ne chika traumatize ka bok ni xiang tanda chikor china biet china right ko right kanango la lar ke je malat ke ni xiang ga tele gwa within da nango and chen advise ni ji wonyi ke kuma South Sudan wale no kuma South Sudan but ko advise ni ye no security dung do aran chana kuma mate kuma chana marpal chana mar chuangala community chana roda mer build as a community take a time God Israel fankian they got no government they got nothing taken under the Romans chaka moike government cha moike governor mabuka right maybe Judea kana Jerusalem baka mad in general baka kula right me kula take pilot general de kula right pilot chero do kwine to kokiem ti biga Israel nyo la right to kwala chalke ji Pharisees so chaka nyo kwan ka tol boka nyo mu chika nyo je taken bo so man de larga community chikora dak take Jikany ga take Jikany ti chieleng take Jikany on others kare ngu shetan shukona allow and the politics we really give the politics a chance to destroy our place kwa doran why mi jin wun mengai ngwa kwa jin shek mengai ngwa di ra teji legacy ba ban ni gad ka ke ya ze di de chalan re wejetaten legacy mi ninde ma ba ban ni ke di ra teji mi jira mengai ngwa ba di nyu di biet di ro nyo teji no kangan before belgian we mourn ma ko cha wa average chances me to live a long time 50 abapin to bomb along milelo ka 70 is a gift by God. There are other teach there are no la no kangan ang mababang we mo ka eastern Jikany ang mababang ke mabalo keng nga to kon ka keng ne to kon ne tla ka until now ko sio chi ko roko ko chi ko mo gwa ne jen chi kanala ar che mare mu je ka ye ma dagero dang ne every single day binaro dang binaro chu ta wo win mi chiro order dark a wacha da mar chonke le jene jiga ga Israel pankien a wacha ga nang rundi al ko buga choko Jerusalem mikene Egypt ku yere no ku ye and it took them yes o buga kula chok them na mongu a dang kana loje jiga da ne jien keke re mo ne da ne ku kutule joane ngan kudun ko rungu baye wo re ring ni ku no tibe na ngwa lakini obiyen chobo go mo go bi a chobo loikel goro bi a choba la kai bi ngaje no ki yen ngani ki yen juice yen ngani ki yen jigwal ko yen ngani ki yen nega me cha violate chukot ka le chukot ka do it for some time for them to reach to their promised land bunu ko bo kon do it la mu kan to kon loy dan to kon ger ban road and mat and we came together as Jikany ngan chen bo right kan Nuer kan wan ko chang wang ga right kan Nuer kan wan ko do Nuer ko kien wo ka go Lakin dor Jikany dagan every single day because elders nying Jikany chika fail to fulfill what they should fulfill as ngane as elders nying kon. Michi alo gur bokon gare TNT bine take over. Gare gilala right ala ling. And then take over we done. I chunkel, I jake. O ba duel gora, e ba duel wale ba nung. Chi kume so Sudan gare. Chi kume la nung te diao. To kon go dup to gold to de kon duel wal de kon nung. To kon go dup to gold to de kon
dual gore da kono te kon ke businessmen te kon ke duptungwan te de kon te let kon go to go ken de kon kalat te kon ko organizations ngande ji ande win mo no do dien de wo ko Australia de wo ko Canada de wo ko America de wo nika de ro go organization me go ro blu de ji o go ro ta ke she mare ti agwa go ke lo ba dual gore ba nungre dwaran ba man go ke ba nungre dwaran si kuma junu ba Sudan de no kono no tarwade me joge ji ngan la de kuma junu ba Sudan for too long katalme talme de lare e bangu latin ko bangu leltin ko en chance to do something cha kamji and it ko anti chiro den ja mastermind to ko dream of Junub Sudan ko ile destroy lakin my message is not about South Sudan. My message is to you jin individual Jikany atagwa bi linked a hin lugunga no one wura riede wa ke rwine pele ried ke wisdoms they guide you mon kwala wa liang bida e wa nonga kan wona gara rodun che mare bigad kon tuga be e chang bu ko taken chunga bika mental heal because you got traumatize all of them e chang bu na sara dan bu ngote chunga e chang bu jire Jikany bu ngote chunga e chang bu lang batin bu ngod bu kon te bu ko traumatize because they did chaka traumatize they did kon e it deja darana ngai mi jin den mi chi pale deja rab mi jin den mi chi duor chi ngai like ta da na ta ka win mon chi linga go mi chi wo deja chai je commission you know sometimes chang dwai kana fireworks kutko al tan kan tuk 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 la moji ji that feeling of what that feeling of war coming back to you even though you left the war shinen a chang bu ko go feeling o a chang ne rana jo al kup tar mi jel kan nyal ka jala ka ro chang no ngane mo go am da balle te ka che bu nok baro da bar because cha traumatized che je guide mental heal kan wo da yen kwar Jikany kura me enjoy no kurse de ga jube she mare angu it's not about Juba kwa South Sudan kwa America e message mo ko kon di alwi mon chane chon ke la Jikany community mo ko ro long ke gera bana chon bana jien bana community ni kondo ko kien bana ga nyo je bi ga nyo chon bana baluin ka live ne me message mi to bene je baluin ka live var ya la ka baluin ka live nyo right ka right la right nga mi logunga ka bi long mo ka mo nogunga ka bi nong ne bit ne je le so thank you very much ngante mandu ne sabat def cha ur chloy de table can I do con be message on be thank you